Munini wa President William Ruto hamwe na aria mamunyitaga mbaru ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza ni mathiũrũrũkĩte matũra-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ya Kiambu kuha aikia kura gũkamathura tareki 9 mweri wa kanana. Wera ni wera, na tumesema biashara yote tutaweka pesa ya serikali ili kuinua biashara ya kila mtu, ndio tuweze kujenga Kenya ambayo kila mtu anaheshimika. Makiarĩria mũingĩ taũni-inĩ cia Limuru nienda kũmũcokeria ngatho. Kimende, Ruiru, Kiambu, Gĩthũngũri, Kabete na Kikuyu. Ruto athiĩte na mbere gũtarĩria kĩoneki gĩake kũrĩ Akenya kĩa ũrĩa thirikari yake igathondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ, kũrũmbũiya mabataro ma arĩmi, ũndũ ũmwe na kwarahũra ũtonga wa bũrũri. And we have said agro-processing, value addition, textile, leather, manufacturing, housing, we are going to invest 200 billion Kenya shillings so that we can create opportunities of employment for the young people of the Republic of Kenya. Oho Ruto nĩorĩtie ang'ethanĩri yake matige kwĩgwatia mĩtaratara ĩrĩa ĩrahũthĩrwo nĩ komisheni ya ithurano, akĩũria ABC kũheo mweke wa gũthagania ithurano itekũingĩrĩrwo. Mũtirithia wake Rigathĩ Gachagua akiuga mũingĩ gũkamathura nĩguo makarũmbũiya aruti wĩra a thirikari hamwe nao mbũtũ ya ũgitĩri na arutani. All public servants in Kenya, tunataka kuhakikisha nyinyi ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na William Ruto itaangalia maneno ya career progression na ya kwamba mtafanya kazi vile kitabu inasema. There will be freedom of operations in the civil service. Maumagaritio nĩ arĩa maranyita mbaru ngwatanĩro ĩno na arĩa mararũĩrĩra iturwa cia ũtongoria kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa onao mahũthĩrĩte icera rĩa Ruto matũra-inĩ mao kuha mũingĩ gũkamathura rungu rwa kĩama kĩa UDA ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza. Tunataka kiongozi ako na risasi nyingi. Tunataka mtu ako na risasi ya kutengeneza uchumi. Tunataka mtu ako na risasi ya kutafutia vijana wetu kazi, ingine ya barabara, ingine ya maji. Kwa hivyo sisi watu ya Limuru tunakusupport kwa sababu tunajua utaondoa ile taabu tuko naye hapa Limuru. Hapa Kiambu Wamatangi wametengeneza manifesto ambayo inaenda sambamba pamoja na mipango ya bottom up ndio tumalize shida ya mahospitali huko Kiambu. Tunaivire utire modogo wa hospitali ajitwa kwa mateka kwa na biro ya hospitali. Shida yetu kubwa ni mambo ya barabara. Si kweli watu walali? Na tunasema Your Excellency, katika serikali yako itawezekana tukuje tuunde serikali, nipatie nafasi tukuje tutengenezee watu wetu barabara, tuwapatie masomo ndio tuweze kuendelea mbele. The master plan His Excellency has spoken about to resuscitate our dying economy, and that is the plan we want to hear people speak about. The plan we are speaking about today, to end hunger and to end the anger in the Kenyan people. Kanati huo ahoranĩri a gĩturwa kĩa president ana rĩu maramereria kura milioni 1.3 cia gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, na rĩu aikia a kura aya matanyĩtwo gũkeyumĩria mweri 9 mweri wa kanana gũcuka mĩtĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.